Hosik machu thokle uti mu se haribo haore ni mama desu agi paknam sida laire Yumdagi Purakpa lebu kachupna jao ji. Hello Mayam punamakpu aigi channel da taramna okjari karigumba any viewers anobu oitaragadi welcome to my channel, welcome to my YouTube family. Adu Mayam aigi video se bu follow to biba mi jengbi ba taragadi Mayam su khangani ko aina mamang da video ka upload to biba do aigi kidney stone detect or hospitalized or ruba do ko adogi matung da ai hujipuri kidney stone do budi lauthok khare adu matung da ai khani rest da lai re adogi maram da pura kidney stone gi maram da kwa operation kamaina toba ai kamaina khangai ino adogi maram da ai video ama khak upload tawrakani handa kharani se ko pura phammaga means matam se phangdaba ko aduna ai video se upload tawba ngamakre dogi video do ai kharni manung sida jangna upload tawrakani na khoi ge share tawrakani adu ichani pasu school da chakhare adugai gidi aigi jumgi tawgada thaba tai wai sit pakot wai dei pakot puna mag loire ba ko hoji iru mai ja thok pasu loire adu kharni mamang de ichang pi yum da thoye ba ko adu halangba matam da usoi adugai di Lafutharo purai adu ngasi di usoi adu kano motor uti hau thong ke tawbani adugai di Lafutharo adona ko paknam tawge tawbani adu Delhi da su Lafutharo phangni Mayam adu ga ne ko akoi yum lon da phangba Lafutharo da ka Delhi da phangba Lafutharo da Lafutharo se ka ko mahau se khne ye ba akoi yum lon di Lafutharo se na ko mahau se hau ba he ye ba ko adu tawge tawbani adu di iru ma ja thok thok kana ai lai su khram ba loire ho je ko ichani pa lak ke ko thabak se ma cha loisal hoge tawbani ba ko Fari adudi makata base aiga usoi uti thong minarasi amasung Lafutharo gi paknam su chaminarasi Mayam sida laire aigi Lafutharo se soiba loire adugai nakupi su khara hape ichanupi yum thoba do kitani koire bako aduna aigi Lafutharo se manung da khara musalla e adui su chabadi yari ado morok atekpa ama sumaina hape aigi se kati se ko chakhumi kati ne bako aigi chakhum da kati use toba se yamna nungai jaye ba adui thum khara hape dugai gi design khang kitang hapani machu gi damakta adui ai ke dawi maroi su ko kitang hapchali hapasu jai hapta su jaye ko maroi su khara hap Lani at Mayam put a mahapaka haore a tola matunga ko ninchang e last and moment hujik assessing in hapaka hawido sing se ko assessing jit macha se da sitlaga hap challenge sing jit macha se ko jamni use to wanu achaw basu lai but macha se ko sumaina pot kitang mathau ta ba di ko assessing jit macha se na jamna sijina ba nungai ba ko adu ai gi jaina do ko phanadi kuire aina summer vacation gi yum da tho ba do adui matam du da aina purakpa yain jaina ni adu mana se khra thamho ba aina freeze adum hap chalaga carry bag manung da ko aduna mana se kangdi kange kangaga su yai jaina mana se na su ko paknam chaba jai manam su fazana thoi asida adu ai jaina mana ani sida lolaga thupchalle adu matungda amuka jaina mana ama khaka last lehori ba ko adu su sijina rage adu ama khitang do thammaga di kesum kana roengonda aduna adu su use tawre hojik se tawa sahalle asegi mathakta ko pot ama sena se sena nan challe ado aigi flame se ko pura low flame da thammagi do tap tap na mullaga jaina gi mana ta esu phasana paknam sida namna bei ko ado Mayam asei sena uti ni ko akhoi gi jum da ipam da saba uti ni akhoi gi mama na ado in handak lak pa di Yumdagi Purakpa ni su tha ha poi asei sena tawra ko thong as yamna hawi ba ko asei se ai ngarang nungdang da na tingchalla me ba ko tingchalla thamame ado se sumaina cha chum da chumma chumma ko mahi se khara hapaga phuttoini smaina tap tap na phutlani ado asegi mahau se na tongali ko hari bob ni ase Yumdagi Purakpa hari bob ni fresh hari bob ki manam makugi manam se na ko tongali akang basule akang buri yam leite ba ko ado ase fresh hari bob se ase se kitang khelaga oti se da hapchan ge asida hosi manama sing se khara hapchal le Uti se sok tawrage thau sare pasta hape uti zira kara hape uti nakuti
Dugagi morok ama hapage. Jani pasa tablenga ko morok se sahalaroige. Mayam yung hosik machu thokle uti. Haore ni mayam manam gase nuksi wana loy. Umorok ka dugagi di tonga ka tawraga amet piama metlani. Mayam yengu sida eki. Iti thongle laire. Sida na egi paknam do. Menasi jainagi menasi kangjara suko manam di phasana na miyam. Ichani pa school dagi halak pa ngai rini. Khani mamanda di mapa ga ga thilami ba ko ado hojiki bus ta thaba haure thindo tin mapa su office ki jamna thabak chili haida. वही गुरुद्वारा आगे सुनो साथ चलो इस तरफ से सुन साथ चलो हाँ गणेश चतुर्थी जौरानी खरनी मनुंगा दोगी हावी से सुनो चसी दोनों मोली जामना सुनो चसी काय चतुई बा ngasi nate ase di mi gini mi na ne moi lai khoram ba gini ya pizza ba Thong ne ya. Ado baby ne si school da nungai rak pra ma cha thoi do. Mama da jengau ne. Nungai rak pra. Ha ke lai. Aram te. Do. Ida fara kita. Hawi ni mama da hawi ni ma. Hauri ni mama da su hauri ni hang ida siriyat ba da su hauri ni mama da hauri ni machi phara ge de mashi phara ge hey Kai da kari ba mi mathaki aunty jum do chatlage hai ro nang phare mama jum changage ko nai challo aunty da baby car fries chaning bra sit paknam sida laire yumdagi purakpa lebu dugagi di mairen angan ba asida nga ajai ba sesu yumdagi purakpa ni sida na laire uti haudra ba baby okay Curve mamam se baby ki curve mamam ni sei se Ichani pa se school de hala aga fresh obire mamai mamit makhom ko thambi re ba ko idu ri thok pi dere kari gi ha school chat chi mamang ri pi banina ado ma hojik tv jenga chak cha ba ho gare ma cha matung da akhoi ahan se mu cha ga taw paknam su cha ro nate do di nga ni paknam do do cha ro How did thumbs up tao rồi. Ok. Mắm cha không? Cái đi thumbs up tao mình đi ba. Ok. Lebu summaga cha ba hao bra. Hao ko. Cha mama tay chụp pi ko Ti sena ko nungdang alai para patungi video ne ba ko akhoi Jaipur chalu dam se papet ani se le re ba ko ado ma hai ba ma Jaipur gi dumai na papet show taw du ni ma nang ise shaklo hai na do ima ai cha se da papet show taw ngari mayam i ma khol ngari ya na phaja ba dinate ise chu yam na sak pa hai ba na ti ba ko ado mayam dum tammi na si ai gi ise ise ado papet show se su yeng mi na si marakta lyrics kaw gare ado sur na tawraga samjalle ado mayam akhoi ima ai cha gi papet show se nungai ba taraga di like ama nambi ramu Ade comment su tawiramu जरा देर कराओ जी अरे क्यों तरसावे है जरा शक्ल दिखाओ जी